E te iwi kua tīmata te whakataetae manu kōrero o te rohe o Tāmaki Makaurau, ko te kaupapa matua, ko te tino rangatiratanga o te iwi Māori. Kei te tino rongo te iwi Māori i te kaha o tēnei kāwanatanga nei ki te whakahāwea me te whakauara kore i a tātou, ko kapuhia ke era āhuatanga e te hunga rangatahi hei take kōrero mā rātou i te atamira o te one tū a paitahi i kōrero a Cruise tangi rā ki etahi o enei o rangatahi nei nōna e mā takitaki ana i te whakataetae i te rānei. E whakarangai ana e nei pū kōrero. Anei ngā tōtara mo inai nei, anei ngā rangatira mo inai nei. Ka hore he rangatira mo pōpō. Kia tuku karere ki te kāwana. Ai, wirohia hau ki te kāwana. Ne, whakarongo mai te tāringa, whakarongo mai te karu, whakarongo mai te upoko i te henengaro. I pēnei ai nā ngā mahi porotiki a te Māori ki te kāwanatanga. Kia toi tū, te whenua. Kōreri e nei rangatahi kai kōrero kia tū ake mo te mana motuhake. Ka huri au ki te kōrero tā reo i Maniapoto. Ka whawhai tonu mātou ake. Te Tiriti of Waitangi, signed 5 years later, established Kāwanatanga. He pērā hoki mō tēnei taiohi, ko ia te tamahine o Huhana Linden o te Pāti Kakāriki. I chose this topic because I wanted to put my word to the government and to our rangatahi about how hapu rights are sovereign rights. Kare kore he whakataetae tēnei kia whakamirimiri i ngā taringa o te iwi. Ka rongo i te reo o te tai tamariki e pāna ki ngā take nui o te wā. E pāna ki te rangatiratanga o te iwi Māori. Ia ki te kōrero kei roto i te kapu o tō ringa, tō ara ki te ao whānui. Cruise Tāngira, Te Karere.